O tui nātu se tualalo alesa avea ma Palemia o le atunu'u. Le Afioga Fiamē Naomi Matā'afa i le Afioga le Palemia. Ina ia silasila i se tulāfono e lima taʻitaʻina ai le faatauina o sea tagata o le atunu'u. E faataunu'u ai le moemitiga le faigāmālō i le faatauina le se vaalele tautuaina ai le atunu'u. E na ua tāpā le faletelevisa le TV tasi le Afioga Fiamē le Matā'afa le nei na ia sauno ai. O le winga o le mea lea o le faisea o tagata lautele. O na tātou tala noa loa lea. It's a public o lea company. Mai, ia, toi fo ia. Taun tā pena tulāfono. Fo lea whapeo lau fai tagata mai la tau tupe. Ma i po ta atia le tulāfono lo iai. Fo lea e mwhaina na whaatino ele na whainga. Ia. Awa o te leilo fo la ia wa e major shareholder na maro. Ia. E mwhaiala na whapea mai e whaingofia ia whai mai o le ao ato tupe. Ai ia ta wai o te langona e tautuaina fo ile finangalo o le maro. A whapea o le lato finangalo lea. Tā pena le tulāfono. Pui ai le maro. Pui ai tagata atunu'u ia o wala au e o mai e whaia lato e whaisea. O le fofonga o le whaamoemoe le nei, e a matatu le lima se lawanga ai lunga le whaitalia lama o le tangata, e whai eilu na sao e le fofonga le nei, ai te wanga i le UTOS. Ma i le whontanga whale tausanga le vaenga le UTOS, na whaamanino e le Afioga le Minista o tupe, mo le pola ana rosa ale mōri o. O le cost of operation ai al vaalele base mai Samoa Airways e tops 4 million an tausanga. Ia ele se operation tau mo fie. Ai mai tau fo ia, e investors fo ia. O lo o wanga ai mai fo i whailo lo lato so soani vaenga ia. Ia o investors mai fafo. Ele su le UTOS. Vaenga ia le UTOS o tagata anu o Samoa. E au fia i matata o tagata o lo au maumpapa au ia tunu i fafo. O lo ia tātou sifa. E whaanganga lava mo tātou investors. Ia investors ia le ingi latou pitanga Samoa. Ia e fo latou due diligence ia mana o mia siaki, mautu, talawhiangai, e leo ia ingi au wala wha la tua o lo o iai ia wha maunga latou foi business. Ia ona sula ia o le tātou whala tonga le sifa. Ma o temi nei ele umautu mai se taua o whae e whaatino ele nei polo keti po taua wānele. Ai o loma foi le fontanga at komiti whaatoa po le task force. A le company wānele e ilo ai whainga tāla whengai. Se ia vanga nā i le whaalau ilo le teimi le faigāmālō na tā wai le tolu se lau miliona tā la. O le a teu wha whainga ruenga mo le wha moe lea ati nā e.